mula puchi jasur lukhege asulini etanichi idumismi aholakiji dargalambo Arunachal Pradesh Governor Lieutenant General Retired K.T. Parnaik Mabuni Itanagachi Rajbhavan Manen Echahone Hando Arunachal Pradesh Sanskriti Parampara और कला त्योहार अखानेगमा मोम्पा आदि पुरयोग वांचुदोने निशिला प्रगे अरुणाचल प्रदेश में ट्राइबल आशे नाकिया इमुतांदो गिगाबदा ला होगा गवर्नमेंट में अतिकाची आशे नाला प्रगे कल्चर यचु बुहा बुगावदा ने गवर्नर में आ फेस्टिवल में चिचावा महो लाबदा आ होगा बोनी निबोची होलोके बजने मंगरहु कापी मिलिमा Bangalore Guwahati Ebagatriga Bangalore Kamakhya AC Superfast Express रेलगाड़ी में ओडिशा में कटक मने 1 किलोमीटर नारगंडी स्टेशन अनुदोची महानदी साठोने आयातिका लिबा महा इमुखे वेशी आइदोने किसा होलोके चमा इमु नाया बदा होगा लेबा चमा गनुमा माउकानी चमा रेलगाड़ी एक्सीडेंट आदुनी योगामा Maukapi bushi imu shigaba edone ezariga bushi imu naiga ba maho bunichi adugi mane shigaba anashima lakh manga na praya bando lakh kani done jamba mahuta edone ichugi naya bando ejamba manga huta pau aroga udane railway machi piaraja Ashok Kumar Mishra me la hoga Etani Muslim imume Idul Fitr enaga maho India tika emamachi Muslim apuyalia aya thalambo keba ipandu igai bana khujidane Arunachal Pradesh Governor Lieutenant General Retired K.T. Parnaik me la hegane Ramjan ela dobamachi ni id enaga mem atikachi mukeba khono anga ipandu ituwa buajiga arya chi mawjida la hega Chief Minister Pema Khandu Mempuni West Kamen District Kalaptang Atikama Mawani Ho Taho Koro Paure Mwe Project Achitega Nocha Alatra Akachiha Deganem A Project Achitendo Pao Klakan Atikamachi Development Job Mahe Karaya Chibao Chimawujida Laibada Ahoga Chief Minister Member Home Dane Indigenous Affairs Minister Mamanatung Arunachal Pradesh BJP President Kaling Moyong Done Baha Chief Minister Shaiba PK Thongum में गिंगा बदा ahoga Deputy Chief Minister Chona men ने नामसाई MLA चौ जिग्नो नामचुंग में बुने नामसाई मचे जीवाका हॉस्पिटल तामाको में आयपहंगा बदा ahoga Dr. Suphajing नामचुंग में आतामाको प्राने जोने बाउचिमा उचिता ने Deputy Chief Minister में लगामा हो बहाई चाची ahoga Dr. Jivaka Kumar Bacha Amumane Ajitega ba Atamakoma General Surgery Ame Apugyaga Gynecology Anaboke ba Pediatrics Angami Galambro Edone Kisha Embe Putes Atususi Gauda La Hoga Atamakome Namse Donen Atika Epengachi Ngatomi Galambro Tando Araochima Laga Tang Atika Machi Imume Hatmun Bumbo Ikisha Ame Aega Hai Mapia Egajiga Aroja Tawang MLA Namke Sering Me Buni Tawang DC Office Manem Anapadone Kisha Api Bumbo Hai Taba Enoya Organic Manure Chi Api Bada Ahoga Pakwa Apita Yechipua Asana Entomologist KB Kayasthane SMS Lakshmi Priya Boraman Adu Mane Hai Kaptambo Mane Bujipua Aiga Bada La Hoga Arunachal Pradesh Mache Kumkume Lower Subansiri Papumpare West Siang East Siang Done Anjaw District Ma Abunyana Ayo Shadane India Meteorological Department IMD Machme La Hoga ne Arunachal Pradesh Mache Atika Bragma He Arunyamaya Oshada La Hoga Ayu Onambro Bihu Ashena Ahiwacha Assamese Association Itanagar में पुनी ना होलोमानी के बने workshop आकापगम्बा पद्मश्री award गायगा YD टोंगची में पुनी इटानगर ची State Science Center मने आयपहा बदा ahoga मैं आलंबो में आ workshop मा किंबेगने Assamese माचे culture येचु आहितो जगाओ ची मा लगा एतंची इतुमिस्मी आहो अलिमा ओंदो बने ene atua ke ba jipa jiga ba